Kugayo kwa mugunda uyu wa thikimu ya mwea ni ukoretwo gukigomirwo ni ngui kwa ihinda iraya. Na mieri itatu mihituku andu atatu ni marathirwo na magekua na angĩ makigurario hindi ya igongona ria kuheana title deeds. Minister wa ugitiri wa thiini Fred Matiang'i ni arugamirie mutaratara ucio wa kuheana title deeds kumana na giko kiu. Riu athuri andu ya ruriri rwa Embu marauga ati mutaratara uyu wa kugayania mugunda ucio nduhotete gukinyira aria mari na kihoto gia kuheo mugunda. Leo hapa sauti ya hiyo ni ya marisasi. Ndio inapigwa hapa ndio tutoke. Ndio wao watu wakuja wapewa hapa. Na sisi tuko na right ya kukaa juu. Tuko wa Kenya kama watu wale wengine. Kwa hivyo tungeomba serikali ingililie hii maneno kwa sababu sasa tunakaa vibaya, tunakaa na wasiwasi. Tuko na mashamba huku tunalima lakini sasa hata hatulimi. Nginyagia riu andu 732 nio mahetwo taito. Mutongoria wa ndundu ino ya athuri aya Nyangi wa Ndiriri niugite ati mutaratara uyu ningi no igiritio uteti na ngukumio. Sababu hata tukionyeshwa mashamba na waende wawase wale wataonyesha mashamba bila security, pia itakuwa tabu ingine kwa sababu inaonekana development haitafanyika kwa sababu tutaogopa tu. Kwa hivyo nawauliza wakimalisha kutuonyesha mashamba yetu hapa pia walete security hapa karibu na mashamba. Athuri ya marenda mutaratara uyu wambikwo weru na nimaiguithaniirie gutwara cira igoti-ini oriri kuri na uhoro ati he andu maracemania gubanga mutaratara wa kugaya mugunda ucio aikari a kuu mwena ucio matekumenya. Ngiripotera Inooro TV, njitagwo Njoroge wa Githĩnji.